Muslim English Language Institute. Reading. Vocabulary. Number 1. Bedroom. دی خوب خونه اتاق خواب. Number 2. Furniture. دی کور وسایل خانه. Number 3. Everything. هر چه همه چیز. Number 4. Pink. گلابی. Number 5. Small. کوچک. Number 6. Bed. دی خوب تخت خواب. Number 7. Chair. چوکی. Number 8. Lamp. چراغ. گروپ لامپ. Number 9. Bookcase. دی کتابونو الماری کتاب. Number 10. Desk. دی لیکلو میز تحریری. Number 11. Window. کړکۍ پنجره.